Captain! Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Enteng, di nakadiawisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Iso arumwar ta kumamay. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laang. Ay, saanon? Masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutken ka tao. Dito'y talagan balay at wampay gastos. Ala, inkakit aglutaon, taday, pangaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo. Dita ka man lagan. Ay, badang! Inkagluto ta, mabisi na ka. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbanglo akaw. Kun adamot basit lipstick ko Tapno na pintasak mo ta. Ayos day tanto yang. Intan. Wan ba daw? Agpasyar tamanin ita. Saan na balay? Tadamanin naglakwan ta itinatang amula ta. Wala, uray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngum atlay sada. Kitwain. Iso nga aggagat talatang agmula. Bala, intangarudon ijay ilay. Taag-date tamot. Kitwain na. Kun intan tumakichinda. Gumatang ta itinaimas asidaan ba daw? Ay, papanan yung agasawa. Nakapulas kayo, mate. Uwin maray. Yung kami man ilay. In kami ag-date, maray. Ay, imbag man. Sana all. Apay, maray, saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay, saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kay makitkit arumrumwar amapan ag-date. Uwin nga agpaiso maray. Saan nakansama nga ididate ni pare Inteng? Ha? Ako, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabaulan na ti ag-date aya. Bita kayo madlangan. Na. Pimanaway. Na. Masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka na ta. Ngamin, mapanta agdate. Ay, kasta. Apalan na tagayam ni Maribanang. Agdaitan ti tricycle to yan. Para! Aglugan kamay! Okay. Limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ngumno pansin may. Nakamisuot may. Ay, di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Ingkay damagay no apay nakamisuot. Ay, si kanti mapan. Damagam no, apay. Papayasak ngay. Si kati rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siyak tigapuna nakamisuot ni Antay. Anya kumamati madinga naramid mo ngay. Kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangaraw. Ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apay nakamisuot. Tainak mo ito nagpasada. Panag, apay anak kami suot ka, aging ganito'y salas. Naata, inyad adam tinagmisuot. Apay aya, anya ti rason nga agmismisuot ka. Taim panalpaak na tiri daw. Apay nga ta, anya nga tatgap na. Ay, marikwadang, imay ka dito'y ni Banang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Imay nala binayadan tay utang na amantika kan tinapa. Ay, kasta aya? Apay ka day. Ay, kwa, ay, agung-ungot ka di naggapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapim manaw. Agkat-katawa kami pa'y ngarot adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay nga rod asimbang pet ka nakabisuot. Akasla siyak pa yung tinakabasol kan ko na. Dinto taawan mo't madinga inaramit ka. Day, apay ngay. Bueno, talaga akas dyan no bumakitan. Basta agung unget nga ura awang gapo na. Adakid di magkasta, Kapitan.
Agong ungat nga oray awan gapona. Balala ang ati kasta. Kaya't mo asawon, balan ni Banang. Ay, awan kasta nga imbaga, kapitan. Ah. Ay, ang mga nuada sa bali ang makangag at idanon da dayta. Ha? Niya, no adaman nakangag kada kayo dita. Saan asyak tinagapuan day jay asarita. Nga agbala ni Maribanang. No dikat ni kapitan. Tasapay ipigsambit. Imbis nga awan kumat makangag. Ay, kayat ko laog dag siguradaw. Nariga taon, jak kayat ti makabasbasol, kapitan. Nakmadlagan. Ang gumatangak pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ay, ewan kapitan. Sige, mano akilo abangos ti gatanga. Si Kante arkilain may kwaraw. Danay, ato ti karga may. Sige, tataba daw. Imbag man tanagado ti ginatgatang niyaw. Pasto may akin ni Tuyang. Mayata. Kan naimbag man, takanayong kayo ngagkuyog nga agasawa ita. Ay katuwa na. May mayarte kasta. Naragragsa. Kurik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang tikas na nga aramidin nyo Iti kasta, naragsak kayo lata. Huwag kwaraw, gusto ka. Malang araw, di kargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Huwag kwaraw. Sige, namadamdama pa'y. Addan ni Tuyang. Napanggimatang iti tinapay. Sige, di kargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaws! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Huwag Tuyang, bagay mo launay. Ay na, ay! Kulay asaul nga da sabong-sabong na. Kahit siya nga'y, bagay ko ka di mo da ito t-shirt ka. Wun badong, bagay mo launay da ita t-shirt mo. Ayos nga rat. Indon sa maranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatanga. Ayos. Alang arod badong, usubun tantibado ta nga impadas ta. Taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwun na, itikasta. Nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapanganta. Ne, damari tuyang kan pari badong ti adda iti paraangan da. Dituyak man pailaeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyang, agkanak. Ha? Shh! Di mo pigsaan. Basta agkanak. Apay, Adamang palpaliw ka na ta. Ni Maribanang. Hala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. ha? Ay, ariglado ba daw? Ay! Aguray. Siyak may timang kisking katuyang. O sige ba daw, dito'y lips ka. Ha? Dito lips mo. Ag lips to lips ta. Ay, saan? Dito pingping mo lang tiyagkak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay. Di may mayat ko tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ka. Na, taipilit na. Banang, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa. Imbag da pay, tanaragsak da. Ano tayo bagbagap? Banang dungo. Ha! Di nakman awagan iti dungaw. Tasaan kamot ana dungaw nga asawa. Ha? Ano ka di ayate kasuron ba? Imbag da pay, takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha! Makapasuron. Tapi manawad. Ano nga tati mapaspasama ka ni Bana? Ay na.
Ngay mas ti kapi kabarakwan yan kay. 100% ada imasa. Ita lang nga umay ka makikapi dito yung balay ko ang kay. Ah, Apay, awan ka di kapiyaw. kwa, ada. Imayak dito ayan mo, takim marumanan ni Antay. Kasla kasurod na. Ito yan nga aga pa ang kay. Kuna naman nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga gasawa? Ay di na nga ron ibagati dakdak amatid na. Sa pa'y masuron pa'y ngaraw. Amo kaon. Sino ti dakdakamaten nga agasawa? Danana tuyang kantata ba daw nga kay. Iso da? Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdit. Unang kay. Kanayon da nga kuy-kuyaw nga gingay di bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya, di nasayaat. Kat apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na. No di kat si kangkay. Ha? Isak! Anjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na, Umapal niyan ti kadakwata. ah, Ngamin, di mo pa'y ma-date ni Anday. anja? Abay, kano ay tinauding ang date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Ayawan mo nang kay. Saan ka talaga makawawat? Na, I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagi dyan nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Nganda kayo kini Anday. Katsan. Ngamay, nakapoy ka hanggang. na, Uray siyang close friend. No, ada asawak. Ti kayat ko, kat agdit kami Uray, sagpaminsan lang. Uray sakmut Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower. Di uren niya. Basta flower. Ay, kutuan sa bagay. Saan matkit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga agap-apat yung agasawa. Ang numabalain nga ramidan, o di may mayat manain, ngamain, at marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatanda asawak, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw, awan mo nga raw. dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin matlat ta, Anya nga iti amom no, madibilap ta. Sumay, sige man, intanto man nagdait, siya kunti taya, siya ti agastaos. Sige Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain, adamat kwarta. Alangan asikalaong ti gastos. Anok nga iti kwarta, no saan ko agastusan. Alang around, inton bigat, intanto matagday. Maribanang! Dumagas ka pa'y! Naapay ka day, Maray. Dumagas ka pa'y mo't taag merienda ta pa'y. Ha? Ay katwan Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da. Tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di na saya at nukasta. Ay, uray da kami kinibadong ko. In kamin to agdate inton bigat. Agpasyar kami manun. Ay, nagmayat. Na. Simple lang tibiyag mi kinibadong. Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan. Kaano kayo mo't nga agdate? Diyak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay. Dakas, no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik na may. Anya? Wun, Maray,
umir-iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa, tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inak manlangan. Ay, labsan kan dito paraangan yaw. Napanan. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan kanaw. Yung kamot i-date niyan tiba ng anggal. Tapno makaaliwaksay kayo, mate. Kitahan na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpag na parkay. Nag-holding hands kami, bay. Nahan kami pa iti restaurant. Kit, Uray saan kami nga gayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga gayan ayat kami. kit armam nga minin Dumteng tawang gail. Ang manggal, ingka ngamin idik ni Antay, tapno sahanin nga agmismiso out. Sige man. Awisak man ni Banang taag date kami. Alan na Banang. Agsukat kan ka nakapalisa ka. Nagbangbagluak pa yan. Papananta aya. Intamat ag date. Intaman ijay ili. Takayat ka. Ti agpagnapag na ijay. Ha? Alan. Inka agpalisahin. Ta inta ag date. Sige ba nang tunghaw? Manganta. Nabisinan tangamin ang nagapo ijay park anagnag na. Wen inteng. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga ron tinapalabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam dayday? Uwan ba nang tunga? Ay na, naragsak gayam no agdit ta sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate, akasla papaapalan dak. Iso ka de akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala, may amba ng tungaw. Tatunggal maalak ti honoraryum ka. Agdate naman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Nga man, naragsak ta. Ay, wen inteng. Kayat ko day tanga imbagam. I love you, inteng. I love you, mate. Banang dunga. Ay, kasta kapitan. Update kayo mat kininanabanang. Taparte mat laang tibiyang ti agasawa dayta. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablawan ni Antinati Yadaw Constantino Sullivan. Dita lasam Cagayan. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng. Oh, adto yan ti salabat
item. Ada lemon kan hani na dayta. Sige, ta agsilpunak bayat ti panagtsaak. Buya mantay impos ko a video. Kita mano-mano ti bios ti impos ka. Ay, awan mon inteng. Day talatan silpon mo ti sangsangwam. Kitsang mo mita silpon mo ah. Uray ije barangay hall. Day tala silpon mo ti as-asikaswam. Kasta ti kuna dagiti kakadwam ijay. Na, nagadukot nga amudan aya. Ay, palagipan ka, inteng. Aramidam ti trabahom kas kapitan. Saan kat aday ta agsilsilpon ti aramidam? Ay sus, naikat manan ti host di tatangkay to yan. Isumit lagayam nga awan manen danom. Masuro na ka talaga. Ang mga nun nila kay Douglas manen tinangikat iti house. Asino kumangay, no di isaw. Inturong naman ng ti danom ijay garden na. Inal daw laki di nakastuyan. Un nga raw, at damot host amapan ijay ayanda. Ngumapay nga agawon na pailaang ti danom apara kadata. Inton kwan danuga ka. Ay saan abadong, kasaritam laangan. No siyak ti makisarita ang mga numadusag ka. Di agsarita kayo ijay barangay hall. Ingkagreklamo kin ni Kapitan. Tapaayaban na nila kay Douglas. Kanya ti masapul mau, tataba daw. Imay kamot dito'y barangay haul. Umay ko kung makasarita ni Parinteng. Tagreklamo ak. Ha? Kanya ti reklamaw. Kasano mga men, nila kay Douglas. Bukbukudan na ti danaw. Kasta ka di man ang ti reklamaw. Wine, warag. Abay nga kunak man no kinasarita ni uncle ko ni Tata Douglas. Yakman amaw. Sige, tingnak ibaga kini uncle nga daka. Uncle, at ni Tata ba daw? Umahagreklamaw. Ibagam ka agsublenton bigat. Kaya't nakakanwa ka sarita, uncle. Disturbo na ita. Agsilsilpon ka lang, matangkal. Iso asangwam kadilatan. Iditak nga ron ti ipos ko a video. Ha? Sigurado nga ado man ang tiagboy ha. At least ada man ang kita na $1. Di talag silsilpon ti raramida, mangkal. Nga uri at ka dito'y barangay haul. Panawanak dito yan. Di ka magsinga. Kasano ni Tata ba daw? Ibagam nga agsublenton bigat. Kan, ilak ko tiri daw. Ha? Tapno di kayo makastrike. Very disturbing kayo. Ay, na yun ni Parinteng. Pwede na kaya't na makasarita ita. Pag subli-sublin nakpailain ton, bigat, Mike. Nagsilsilpon nga main, Tata. Nagid-edit ka no iti video nga ipost na. Anya, ay paiman ta sumraga kayo opisina na. Saan ka makastrike? Inlak na ti daw ti opisina na. Anya klase ti Kapitan Daytangay. No kaya't mau, mangayabtan iti kagawad. Tadatayon ti mapan makisarita kini Tata Douglas. Ha? Ala nga rod ko araw. May mayat pa'y. Sige, tainak ayaban ni kagawad masaw. Tanaturturid day di kagawad. Magyaman ako na ko araw ka. Kapitan, itala arimwar ka dita opisinam. Sapay naglak ka dita. Anya tinararamid mo dita opisinam. Tama sapol pa'y nga aglak ka. Importante ti inaramid ka. May itay ni Bakat Lilay. Kaya't nakakano akasarita. Taada parikot na iji karubada. Makaumada kita ka barangayan. Awan lakit, umay daag ipulong kanyak. Gagangay na Kasi ka nga raw ti Kapitan. Arumbang apang ibagaanda iti parikot da. Sige tarong waraki di. Agsubli madamdaman ni Bakat Lilay. Urayim labiet, Kapitan. Manaktak da ita. Ti problema da, sulbaran da. Di da kiramraman. Sige ta idakon. Papanam ngay, Kapitan. Ijay turod ata, inakman agbidyaw. Awan nga min ipuskon. Imbag ijay ta, awan ti umay agreklamo. Mapana ko na kastoy. Ay, anyan ni Kapitan. Mas importante pa'y kankwan at ipanag-video na iti ipos na. Ngam ti trabaho na.
Anya ti may paay ko kada kayaw. Kwaraw kan kagawad masaw. Kan kadwayo pay ni badaw. Sige, da kayo ti makisarita. Kuwaraw, kan kagawad masaw. Sabay ko tagkikinaawatan tayaw, Tata Douglas. Tata Douglas, nasaw ni Tata Badong. Agagawan nyo ti Danong magturong ijayanda. Kahit iturturong mo iji garden mo. Ha? Ijay kung mabarangay hul ti pagsasaritaan tayo. Ngam imay kamilatan. Tapno malpasan tayo aparikot ni Tata Badong. Kasano mo nga may lakay Douglas? Ken kanayon mo nga ikatantihos may. Anya nga ito saran may nukasta. Awan mga rod tangke may apagurnungan mi iti Danom. Bulbulodak lang mo ti Danaw. Tapa man na makasibuga kat isilpok lang iji husyaw. Ay sana mabalin ti kasta ah. Tadamit host titunggal may sa kadatayaw ana ikoniktar iti tangke iti bantay. Oh, at damot gayam hus mo, Tata Douglas. Nga mapay nga ikatampay lang ti hus da Tata Badong. Pagsibog kong arod ijay garden. Una, ang kasanungay mo't da Tata Badong. Anyamot nga ti pagluto da, ti pagdigos da, ti paglabadan, no inaldaw mo't nga lam ti danom da. No mabalin ko ma. Kahit saan ko mga inaldaw ah. Takasano kami ngay Mike. Awan ko matimakuna ni Tata Badong, Tata Douglas. Nga magpada kayo, mat nga dahos na nakakabit ijay tangkay. Kaya't nasa wine, sikat ti ayan ti parikaw, Tata Douglas. Sana mabalinti kasta, Tata Douglas. Inagaw mo ti danom ni Tata Badong. Sige. Sana na maulay. Pasensyakan Badong. Nasayat Mike Douglas. Tagkinawatan ta. Awan nga rodon ti parikot. Takdiram ti saom, Tata Douglas. Iti kasta, awanan ti tumaod a parikot. At dandanom Badong, mabalinan ti aglaba, kan agsibog kadagiti mulata di talikutan ti balay. Wan to yan. Nasayat Mike. Naimbaglakit din ata nagagat da kagawad masungken kwarog, kat kinuyog da ka anapan nakisarita kin nila kay Douglas. Win nga rod ah. Ngam ni parenteng. Awan day jay. Sadot a kapitan. Kat no day talakano agsilsilpon ti amuna nga ramidan. Win nga rod ka daw. Heh. Awan serbina kapitan. Kastalatan ni Kapitan, awan pa nagbalbaliw na. Kituan Mike. No apay nga minasaanak ang mga bak no lumaban na kakas kapitan. Wan nga ruda, no anya launay ti kay kayat dakin ni Kapitan. Kapitan, agyaman tanakadanon ka dito'y ruwar ti barangay hall. Yan nantay cellphone ka. Ay adagan ti bulsa ti jacket ko. Ay, nangagnak ka de, Kapitan. Si kamagayam ama, Pedro. Kaya't ka kasarita. Tatulungan nakman. Ngamen, day karubak. Ay agsublikan tulangan iti sa balagun daway tabi siak. Ay, mabit lang daytoy, Kapitan. Kaya't kutag patulong ken ka. Tas sikakit nga rod ti Kapitan. Awan nga ron oras ko itatabi siak. Ay sige tayo nak unag. Angam, Kapitan. Awan nga ron oras ko kunak din. Naggadto kat disturb my life. Masuro na ko na. Ay. Nakmadlangan na dyan opisina. Tayo nak maki-engage. Ta sigurado. Daw, tinag-comment ka dagiti videos ko. Kasta ti agwarwaras adamag na nabanang. Naimbaglaangan at nasabat ka, tapno maibagak da ito'y. Day, kasta ka day, kagawad late. Ay, unay kat ngaminan ni inting aya. Ibagbagadang awan serbina ang Kapitan. Ngamin, saan na asangwan dagiti mapan agpatulong kan kwa na iji barangay hall. Ala, sana balay. Taadda kayo mo't akagawad asumango kadagiti mapan agpatulong. Isu ti Kapitan, nana. Katrumbang nga iso kumatimang sulbar no anyaman ti parikot dagiti kabarangayan nang agpatulong. Ay, pudno day ta. Iso ti ad-adda amang sulbar kadagiti problema dito barangay tayo. Ang talaga ka di aday talang agsilsilpon ti aramidan ni Inteng ija barangay hall. Da kami mismo kini kagawad kwa nang ti makapaniknik nana. Aglakpay iti opisina na. Tapno awan ti makadisturbukan kwa na. Agid-edit iti video nga ipost na kano. Anya! Ay, nagalasan. Ay, bayam,
tabagbaga akto ni Inteng, kagawad lite. Una na, kasta ti maiparbang. Ala, tain na kun ijay tersena ni Marikwanang. Tagumatangak iti sabon. Una na, sige, agawid akmatan. Uncle, antay bagak. Aday ta. Naipos ko to in video etel daw. Aduman ang tibios ko. Uncle Inteng! Ay, kwarog. Nandyan ka pala. Nagsilsilpon ka manay. Iswadinak nadlaw asimray. Ay, apay nga imay ka. Anyat ibagam. Umay ko lang ibaga dagiti reklamo, may papankan ka. Ay, awan oras ko iti dayta. Ala, rumor kan ta bisyak. Agiditak pa iti video. Dahil talati amumay, tangkal. Dayto yung nga tiragsak ko. Apay ko ma. Sige Saan ka mabagbagaan, angkay? Makamu ka man langay. Win! Ewan bibiyang ti asinuman kanya. Siyak ti kapitan. Iso nga aramidak ti kayat ko. Ala makamu ka. Tatalaga di ka mabagbagan. Aw, at iti parakan ka, Maray. Uminom ta iti impalamiis ko abu ko, Diyos. Ay na, agyaman akmaray. Apag isaw, dumagasak ko maamakiinom. Naggapuak ngamin ijabalay damari lilay. Taimpan ko tay inorder na asyampo kan hair conditioner. Talaga mo't ni Marililay, ah. Di na itulok ngaglang-lang abakag. Agpapaubing lata. Ay katuan na. Ay uray siyak. Jakmat kayat nga aglang-langa ak abakot. Ay, adda amin karbangan tayong agaramid iti pagsayaatan ti bagi tayo, marituyang. Sa bagay mo't kit di amaray. Mala, uminom tapay iti buko, Diyos, Maray. Ay na, agyamanak Maray. Ay na. Mayak tilamiis na, Maray. Ay, gaya, maribanang. Nagbalbaliw ka dain ni Kapitan. Ay, kas iti sigod Agsilsilpon latta ti amuna. Apay ngamin adi mo bagbagaan. Di nangarod kayat ti mabagbagaan. Di ka sanudaytan. Adawn ti agrikreklamo kun kwa na. Ay, amok dayta, Maray. Iso makaamumutin iti biyag na. Tangay di namot kayat ti mabagbagaan. Damag ko, nagsasarita dagiti kabarangayan tayo. Tapno pa ikatenda ni parinting ang kapitan. Katanya nga road, di tay mababalaw dagiti kabarangayan Unay laki ngamin ni parintingan aya. Awan kanu ngamin serbi na Kapitan. Tadi na kanu kayat ti tumulong iti problema dagiti umasidag kun kwa na. Uwin nga rod Tati ko na ni Kapitan. Di tay kanu iramraman iti parikot tayaw. Itaki dag Facebook at yan, aramidin na. Un nga ruda. Iso abay-bayan man. Takitag man na niya ti aramidin ni parinteng. Siguradaw ang may babay. Angkay, umahin dagiti tattao. Kanadapay agbidbidyaw. Apay dagidya at tao. Paikatanda ka kanon kas kapitan, angkay. Anya? Nagaduda Ay. Saan nababalin nga ibabaindak a kapitan? Enteng resign! Enteng resign! Ha! Ay. At dagtada ng kail, inting resign ka na. Ay, sus! Mala, rumor ka ng kail, tasangwam ita. Kababay na talaga banang. Sapay ada nagbidyaw. Kinasaritam ko madagijay nagvideo. Asaan da ko mga ipopost? Kinasaritak ida. Kituan ko na damat. Ang madanaga na klata. Mga no ipos da. Dagitamot kabarangayan. Day tala agrek-reklamo ti amo da. Adda ka di rason nga agreklamo da, inteng? Anya ti rason no apay akastoy tinaramid da? Ay, paikatendakan kapitan. Naimbaglakit din tainikanda ka pa'y iti sabali agundaway. Ay, kwa, banang. Day tantumat ngamin agsilsilpon ti among nga ramidan. Gapaw iti kasi silpon mo. Di mon kayat asagwan dagiti agpatulong ken ka.
No apay ngamin anas ken nga agpatulong dapay kanyak. No kasta nga daparikot na. Inteng, adda dagiti parikot anasken a bumalaet ka. Takapitan kaket nga rod. Asika ti mangurnos iti dayta a parikot. Ha! Kaslaawan panunot mo kit di ah. Ala, wunin. Manipod ita. Agbalbaliw akon. Nasaya at launay. No kayat mo anapintaslat ta ti imahem kas kapitan. Aramidem nga rod ti umno. Ay, kapitan! Aramidem ti pagrebengam kas kapitan. Tapno awan ti pakababalawan. Ala sigay! Detang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, hiting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya kaditikas la pakariribuka. Agpayso nga tati ibagbagada. Akanayon nga adda al-alya iji ayan tirangtay di talaod. Alalya. Numaminsan kit kaslashan nakapapapati day ta. Saan anak kapapate kunam? Wen. Ang permimot atakrot mo no ibagada nga adda al-alya. Agkumot ka pa iti ulas, uray nagsalimuot. Aha, saan itan? Uray kita. Tinurad akon, takapitan nakit nga raon. Makita iti aramid. Saan lang nga iti sao? Intay. Nakadanon ka din kan ka, tinagwarwaras adamag, maribanang. May papan iti anya day ta adamag, maray. May papan iti ibagbagada nga alalya. Di ta kanurang tay, di ta daya. Idi imbagak ken ni inting day ta adamag. Kat may samot asaan anamate. Imbis anagtakrot no maipapan iti alalya ti pagsasaritaan. Katuan, no agranot-rot labas si Jerry daw ti barangay hall. Kat makigtot ladagos ni kapitan. Ay, uray ije balay. No adda mangeg na nga uray uni ti salsaltek. Kat darasin na ti agkumot. Uray nagsalimuot. No makakita siguro ni kapitan iti alalya, ay sumyag adi na oras ti karkarmana. Day takit din ta saan nga amo. No sa dino ti pangalawan iti karkarmana. Ay, pudno nga ta, asumi na ti karkarma iti bagi ti tao. Ay, jak amo, mare. Jak paymot ngamin napadasan a pinanawan ti karkarmana. No si ka siguro ti makakita iti bagbagada nga alalya di tarangtay. Jak amaw, no anya ti pagbanagan paray. Amangan mo't no si kati mapukaw ti limbong ti panunot na numakitam. Sa anak mo atakrot akasking ka. Alalya lang, agbutangkan. Adaya na damag mo nga alalya di manog. Tao ti agdangran, saan nga alalya? Kasla ka no, may nato rin. Kumaano jak amo anakaro ti takrot mo paray. Anya takrot. Nagkapitan na kayo no, takrotak. Makita mangarod no kabailam ti mapanagronda yarang tay. Wala. Apay kumadyak ka bailan. Di ta ka manlangan. Nailawan ko mat ngayon baga na turoidak. Imbis mabutang ang iti alalya. Anya nga iti aramidak. Kumatangak man iti asukar ken kapay kagawad. Saan ka di adita banlasiw ti rangtay, di tadaya, ti ayan ti balayo ita, ha? Wen kagawad. Apay ka day? Pudno ka di nga ada nakakita iti alalya iti rangtay. Ay wen kagawad. May saak ang nakakita iti alalya.
Anya nga iti tsura tinakitam nga alalya. Kasla madre ang nakabado iti puraw kagawad. Ah, No daduma, kasla pade ang magmagna. Pudno ka di day tangay bagam. Kasla is istorya laang maaday ta. Ay, saan man kagawad? Fix my heart no saan apod naw ti bagbaga. Naimbag abigat baw, kapitana. Ay, kastamot kan ka. Ay, madamag ko man. Tasi kati ka na yun di daayan tirangtay. Tasi dagkat nga rod ti balayo ijay. Anya ka di dayjay, kapitana. Si dada anak asumungbat kadagiti damagam. Ay, damagak laeng. Nupod no ti agwarwaras adamag na ado ti alalya ija ayan tirangtay. Ay, day tatipudnaw, kapitana. May isaak ang nakakita. Adapay aswang ijay. Puntad ti bagina. Kasano aputad ti bagina ako nam? Tumaytayab dayjay nga awan makita sa kana, kapitana. Ay, adaya mo ti kasta. Ay, itila ang istorya dayta. Agpaiso ka day, amapan kay Jayan tirangtay inton rabi ay, kapitan. Nakaamuamit. Apay ko mapanak ija ayan tirangtay. Imbaga, dagiti tanod, nga agrundada kano, iti agduduma apasat ti barangay. Nagpipinlustada pay. Anya ko mati nagpipinustanda. Nagpustada, asaan mo kano akabaulan ti mapan ijerangtay no rabi ay. Tatakrot ka kanaw, kapitan. Ay, dakkel pa'y ati pustada. Tapno maabak dagiti nagpipinusta ajak kabailan ti mapan ijirang tay. Ikarigatak ti mapan. Dakkel gayam ti impustada. Gapo iti kinatakrot ka. Malalaman na. Imbag na nakita ka, pare. Amom ka day, adakkel to ti kwartak indon rabi ay. Kateng-kateng ko naman. Pangalaam ngay ko ma. Nakipusta, kadagiti kakadwak. Masigurado may ang mga bak kamay. Anyaya ti pinustaam. Ay, saan kong ibagbaga, tapno saan na masukal. Masigurado ang mga baka. Ay, sigurado ka, pare. Anya kita sanan. Iso nga gagatal lagi ti dakulap ka. Tamaawat ko ti kwarta nga bakag indon rabi ay. Kagawad, nakipinustaya ni pare badong maipapan iti ipapan ko ijirang tay no rabi ay. Iso tinangirugay, kapitan. Nagdakkel pa'y ating pustana. Katawa. Tanam namaan na ang mga bakanaw. Imposible kanaw akabaalam ti mapan ijerang tay inton rabi ay. Anya kumamat tiada ijirang tay. Tay baga na ajak kabaalan ti mapan ijay. Adda kano nga rod alalya ijay. Kasano ko maamaamuan dagiti tatao no mapana kuno saan. Adda kano mang surot kan ka inton rabi ay, kapitan. Kastaya! Anya dagita agkakanat. Adda bawang, adda asen, ken adda disol. Kano anya pa'y dagita. Ay anib dagitoy. No, adda kanumot dagitoy ka di nakakano asit ganti alalya. Na, sa dino ko matipapanam nga ayan ti alalya, tapno di nakaasit gan ako nam. Ay, ijay bagbagada nga umok ti alalya. Anya, adda ayamot umok ti alalya. Mapanagnakan ita, no po no ti ibagbagada, nga dalalya ijay ayan ti rangtay. Kasano ko maamapanagnakam, loko. Maiturad mo nga rod, ti mapan ijay. Karigatak, tapno maabak iti posta ni Paribadong. Na, kayat mo asawan, gapo iti posta, iso atim murad ka. Nadamag mo ka din ti may papan iti postaan da ka badong, Maray. Kasano day ta postaan, Maray? Ay, ilawlawag mo man. Ni ka badong tinangirugay. Nagpustaan da, asaan kano ang maiturad ni Kapitan Timapan ijerang tay, tatakrot kanaw. Ay, mas daawak. Tako na ni inting amaabak kano ni Pari Badong.
Kaya tasawon day ta at timurad ni Kapitan. Takuna na ang maabak ni Kabadong. Ay, jak nga rod na awatan ana imbag ja imbagana, Maray. Basta kuna na, ang maabak ka no ni Pari Badong. Ay, mayat apadaanan day tanurabi Maray. Agree da makmanmad. Takitaag no anya ti resulta ti amay. Ikabil ko ti spotlight dito yung muging ka. Ikargak iti sikot ko ti inubon ko nga ado nga bawang. Ikabil ko man iti bulsa ti pulok ti disul. Kanda nagiti dado pa nga anib ko kontra alalya. Kalpasan na. Agjakitak tapno saan makita ti taaw. Mang sipsipot kanya nga ado ti anib ka. Agsagawi siwa amag na iti kalsada. Ipakita kampay ide sa anak ang mabutang. Tapno maabak ti sinalbaga Pari Badong iti postaan. Di nasimpet at tanod ko ti pangabakak. Nakiposta ka no, sa anak matatakrot. Masigurado nga damang sorsorot kanya kita. Kunwaray, agtugawak iti igitirang tayo. Oops! Nakatugawak kon. Ayan na nga tatitawa mang sipsipot kanya. Dati mang mangag ko nga agsangsangit. Kumitak iti baba. Ha! Anda ubing nga agsangsangit. Ang saan mo't nga alalya. No di kat pudno at tao. Nakitaan ta kasarita. Oops! Apay nga ada ka dito'y balong. Kanya ti aramedam iti kastoy nga oras. Mayak dito yata kabutang ko ni tatang ko no nabartat. Agkabil ngamin. Kabilin na ka ni tatang mo? Saan la siya? Pati ni nanang ko. Ay, sana nasayat na tama paspasama. Masapul amay kan iti leksyon na tanga amam. Saan mo nga ibagbaga ka ni tatang ko ngayong pulong ko Kabilin na kami kaninanang ko. Diyak ipalubos na mapasamak na itabalong. Umay ka di balami. Masapul na makasaritak mo iti amam. Ala, umay kan. Ipabalod ko, no saktan na kayo iti inam. Adda ni Kapitan. Adakibin ng gaubeng. Apay nga ada kayo dito tirsi na katrabian. Asino day taubeng, Kapitan? Rinisyok ija yan tirang tay tagsangsangit. Ha? Kaya't mo asawan, naggapo ka, ija ayan tirang tay, Kapitan. Una, apay mas tao ka. Inak nga ron tinulungan ti ubeng. Damagan nyo ti ubeng, no agsasawak iti pudnaw. Pudno ti kunan ni Kapitan, na nakagawad. Ay, kasta ka day. Ay apay nga addaw bing ijay, iti kastoy nga oras, Kapitan. Damagan nyo ti ubeng, tapno mamati kaya. Adda ka di makan dito'y, apo Kapitan. Mabisinak unay. Inta ijay balay-balaw. Ada nabati nga ina po ijay, kan masida. Ayan ti balayo, Kapitan. Adayo kami ngamin. Isuasaan ko nga mo ti ayan ti balayo. Tagarot ijay balay mi. Kaya't ko ti aginanata na banugak mait. Ado ti inararamid ko itaan nagbalang. Kasanungay ni nanang ko. Mapantanto inton bigat ijay balayaw. Masapul asaan na nakabilan ni tatang mo ni nanang maw. Kabut-butang minitatang ko na mabartek, Kapitan. Kumabil. Kaslapay mo't nga rod al-alya. Asino taubeng, intay? Kapaigawan iti kanin na tamabisin. Saan nga alalya tinasarakak ijay rantay. Nudikat nakakaasing nga ubi nga agsangsangit. Kaya't mo asawan. Ijay ayan tirantay, tinakasarakam kan kwa na. Wan nga ron. Ang pakanampay tamabisin. Sige, pakanukon, takasaok kalpasan amangan. Jak mamati nga dal alya jirangtay. Marites lang dayta dagiti tattaw. No kasta, saan ka nagbuteng anapan ijay ayan tirantay?
No jak na pan ijay. Jak na amuan nga adagayam dakas ang mapaspasamak, iti pamilya day tanga ubing. Ay, kasla nakarkaro pa'y nga road ngam ti makakita iti al-alyan no kasta. Apay nga iwarwaras mo nga ado ti al-alya iti ayan ti rantay. Tapno awan ti ano ang mapanijay kapitana. Kanaayon gamin ang matakaw dagiti mulmula mi ijay. Ay, sinalbag ka. Inaramat mula ang gayam ti balikas nga al-alya akas pangbut-buteng. Anggam, saan nga umno dayta? Ngam, bimaste iti agtakaw kadagiti mula mi iti aglawlaw ti rangtay. Ay, suray kapitana. Ay, anggam, adamot kit dinagsayaatan ti imbagam nga al-alya. Taadda na doktalan ni Inteng ijay. Anya nga iti resulta jay damag kaw, apustaan da pari badong maipapan iti kinatakrot mo. Kit inabak da sapay dakkel ka no. Kung guna na. Hangem gapo iti imbaga da apusta ken al-alya. Timmurad ka anapan ijay. Kat adda pay na doktalan ken nasulbar mo aparikot. Nagkaripay ti ama ni Kaloy, dinan ulitan. Tapno sana may darom. Agsungbat iti madi nga inaramid na. Ay katwan Ay, isugayam ti al-alya apagbutbut ngan ti pamilya na. Ang saan itanta nagkari. Imbagak, no di agsardan. Paarestar ko iti pulis ti salbag. Kasla al-alya apagbutbut ngan ti pamilya na. Good job, Kapitan! Saludo kami kan ka. Oray takrot ka, naturad ka matgayam, no kasapulan. Ala sige, didan tinaggibusan, ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kaniti mat direksyon ni Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofre Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawer. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kantaytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.